Together.
mutindi yauda mukujumbu mamutama shanga shira zizibagi owareraremiye yona kamwisaidi adexpera karuru kamari yafuka shonga omubabire nibamuka natandika kuvuga cyeshongo cyitwa cy'abakristo kugira ngo niho natandikire okugira businje aho none natandikira kweshongora aho habamo wakabajira gushomaho ukabajira gushomohereza senior phone yes senior phone none akomera ba uji bawe bakabendwenda bamanye umano basa kushanga umuntu ari nko kwita kumanya nishemereri washomiremo nkashomera cyo kubanza primary nkashomera Kamatari primary school ya LC yitu secondary nkabona ho chance eketandi cyangwa ngati darije kufuno umuntu mu gushoma kurenga primary akatangira secondary school yabishiki bajetangara amagal secondary school nahatakiriho eriho kandi yamana mazima nembabazi yakwazaho watandaka natandika ntunashomira wow mpaka waje marafu sinyafu yanje ntunasiringira muzayino wabe nafayo ninga numukade ngiribana twara umukobwa yowe nkaza kwetegeza nashanganyine kaka na tate nkuru abakuzara mawe so nubo banyurira kandi ba testimony nubo banyurira okorogwa mukaka kaka wanje yaba atakabyamere turabyama bo kugira ngo umwendo gwajwire ubwo kuzagwajweka so tokabyama atakabyamere bakiriyo tukabasima mukamera agashwenko na kaka bari yabo nubo cyamani cyane umuso nicyo bwiga cyanje ubwo abaziye bakababaraho mama ariyo kaka atake basize yes kaka na shwenko bakabarukudu kandi mama wakarukuru muno eyo ngatata akafa no kumatinga kumuna yes mwenyo abazi nimanya shwenko na kaka wanje na mama hangana ibari mazima kwihayo akakwiho mu akakureta mu step by step karambura umurebe wita kabenanda kumanya ubwo mweshongozi owakuyambireho cyashita kwena mateka n'ubose kumugamba ubundi mweshongozo wanyambireho kunyoreka studio ejo nanachi nakitagecho nubasa kushanga yakuyambire no kumanya music kutereza music yanje ngajetereza okanochetere ombi afayo ngani manyangu wa composing echeshongo chachine bitweka byinji nubwo chikobe chamani cheshongo cyo kwanza chinda compose chikachine bitweka nki 15 mu studio bajangu kuba kubukore genda no bijwanguro ihe munka bibiri bishatu byo gukunda onko wanyereche studio ni Lady Diana ine chachi wakayachitira akayashonguyeho Diana ka enkashanga ari umuntu wamani Lady Diana ni tu wa amani wamanyotinayiza kuba umuntu wamani wamwebuzaho nkani mutino of course nkani mwene byo kugenda mpora nkani mutino onka tarangirira itumanyereka studio nazayo mazima Lady Diana we bari munonga kuyamba ngaho kuba nko kuya kuyambire tukamanya niyo hati no basa ku recording nka video ahantu harunje mujuta tazamwine producer murunje tija kukorere